Twakinya tugicemania na ithe wa ciana ciakwa na ngikorana na mundu utendaga kuhikania power of your tongue. Yes, in fact andũ ni mabrimanaga muno no wega kwaria mahari na rä tå thiä hema aca nä maneo betimba nä go tå teithire kumania hau gå thiä nginya harä tå gacemania matu-inä maneo wakorire nake å rä å ngä ndarenda ndendete kuhikania at all no nä mwekora no nake he maundu agereire agikorwo nani mundu utendaga kuhika so ni andu matarenda any commitment twigikora ndingiuga ni twendanite tuna andu manditaga ati stimu wendo inyo anything o mundu ebita na maundu make I was just a bitter person by the way na ndarika no mami ekagwo ri ngamena arumi othe so nake ndikaraga ndimuigeire mutingo ndimuigeire ugo mutingo akinye nduge ono hana baba we nake ri anjigirio mutingo uria ona we hana ng'ania tondu nake ari na karugano wagereire so tugikora tutineka any commitment from the beginning na mwana nioka ni it was a blessing to me ndu wa kugia mwana tondu uyo niyo yari idea ni ndenda kuhe mami mwana ataga tondu atigagwo mucie wiki ona ni ndrecirio mami ni ndina bata na nginya ni na family ni mami ndrecirio but on the way ngikora riri mundu etocemania nake ni directly opposite no he mundu kora personality ti yaku interest ti yaku and everything na ru tondu wa ndunaingirana na mentality ya kurani mundu muturani ri I didn't care uria hana o anything characteristics yake o anything no njuge ati rimwe ri ngoma ni ahuthagira kanya kau ka ignorant na ringi kau ka bitterness ya past agatuma wikore andu tangire kurire if you Umega muthikiria na mwirori wa Miaki na Maybe TV nguraga hana ho mucie wigue wi mucinge tomoro wa Kimani Betty Bayo atana kihuruka anagikorwo gikinya mucie uria wa Kameme gibiri gitagwo Njorua ya Kothi Njorua ya Kothi ni haria magithia makiruturura muturira wao uria wanagikorwo marito na kigerera kana mawega na kigerera no riu Betty Bayo na yakiretheire video na toria wagithikiriria ati ni gwikora magikorire makihikanite tondu Kanyari ndakendaga kuhikania nake ndakenda atari kuhika uguo no riu andu makirekereria maoni ngorani tondu Tarusi K akauga atiriri beta angekabira kujua ni ugonjwa shwari Rose Kuria akauga atiriri Kanyari is caring dad not a caring husband Amerika Kariuki kidana tu na nake arauga Nyawira umesikia Kanyari hapendi kuoa tega masikio ni maundu matigarite makundini mariko